Immaculate ko kwijka owabaryo mjenyi mukuru aharukiko rw'umurundi gw'ikumi orwabono rwa Ruhinda North Women Farmers Sacco erukushanga umugombora ya bitereko mu district ya Mutoma yahabura abakazi okwereza amakagabe kitinze ikikumazanye mukiza ki ukati umuzayigu mureke kuzabashisha kahi mureke badejeke na yaba ryo musinzi no bugwire abasinzire mukwaterere omugwaze niwishe abana baki Aino mcha Alexi oriyo muhezi wa Right Honorable Thomas Taebwa or member wa parliament wa Ruhinda North yatugambira ku office ya member wa parliament wa Ruhinda North bakozera kasiona kahindu ukureba ngo buri cyaro bateka mu buhereza bwa Sacco Ezra yamba abantu baburijo ukurakurana ukurabira mu kubika na no kwego buri village omuri Ruhinda North twineho bank twineho kayabachara ahari buri village twineho na banka yemnyeto buri village Sion ko kushaba abanyamitoma okwejumbero mu kuhingo mwani babana benda kubingo bworo omuranga gwituka Ruhinda North yitwenka office ya member wa parliament kutshondorze twashanga ngo kimwe ahabinde buri kuza kutwiwo mugoro obunahura washitirisara DC ari kugamba tuze kwingo mwani omumaka gitu Umuringo ngo gumwe Honorable Juliet Agasha Bashisha uyo mnyishengero kazabwa Mitoma district yajumirira abanyaji abarukuremwa kushashuro mbwire bakaremisa abantu kufuna sente ekiyagira ngo nkibanchitera hansi enkorakorana ya Sacco ukubanza no umuntu nakwanga even no sanga bamwe bitemerambo kusanga amahanda abantu babita kugira ngo baba banyagire binkucumanya mutankoma kunkanabwe samahawo no manyangu no guzo mu ntesente yayenda nakurondera batemuru bakwita ngo tazumushaba law saving culture obutebikira abo butebikira nyensya yitabe myaka eji nabandi mukuru wa kirikoni ba mama beitu bakaba manya kwebikira embibo Justin Mbabazi or manager yasima ba member ba Sacco ahabo kwagira Sacco yabo nuko kubaraganisa nkabebembezi babo behiriye kubasyo buherezo bwa buricika gatandika turagendo misho tukagaruka gayo nyuma kandi basema mununga abajenyi bona babajyaha hamwe na ba members akwabishira kimwe mu bwinji kandi nitwenda kubamanyisa abantu bona bariyo nibakunda Sacco yabo ngaro zawe zikera urya no bakama mbe nato mureba kwatungaro z'abakama amakuru agagasha kwa Olivia Nasasra abwa tayari West Omurmitoma